mim kut thlaninga an lo thleng ve le ta tukin jing news a chuanin Mizoram thulang sar te le khovel thil thleng thar then khatte kan han lor le dona nimin lam chu Congress party in press conference an kova hemi chungchang manghian video bul han tran lokela news ngainom le bengwar thlak tak tak te kan la puang dona atop thlengin kan ngai thla don nia Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC hruai tu te chuan nimin pia khan Aizol Press Club a thu thar the dar tu ten ko mani kha India rama BJP-led Prime Minister Narendra Modi du lo na alian tual ni in Congress Party Mizoram chuan an soya MPCC in Aizol vote ti chingpen du lo na nimin khan an lan tir bok ani MPCC Treasurer Dr. Lalmalsawma Nghaka chuan tunlaya politics ti lian ber chu vote chori vote ruk chungchang ani thu soya vote ruk chungchang hi Rahul Gandhi chuan media ma presentation nen August ni sari sang ni somni panga khan apuang chhuak August ni som pathum khan BJP hruai tu Anurak Thakur khan vote noi ni sing kwa sang kwa rin hel om thu soya thil dik lo om nia an rin hel na rei to ma se adik lo na la yan hремai theilo Rahul Gandhi le atim ten tharuk chung an chui nuwa thil dik lo tam tak an mu chuak ta ni ati Bangalore Central MLA BL pasari omna INC chu BL paruka an chaka BJP in BL khat an la ti so in Dr. Lalmalsawma chuan Lok Sabha chuan in vote noi khat sangni zanga lai ti chingpen a oma wangin BJP candidate ta chaka hi mi puidu thlanna ruk na dik takani Maharashtra Assembly election a thil dik lo tak a thleng boka Lok Sabha in thlanna a vote nei zat ai khan State Assembly in thlanna a vote nei mi noi som ngai nan tam zoka a in kar kha tharuk chawani ati tharuk chunga vote nei thar chu kumnga chunga vote nei thar ai nan tam zok ti asoi Congress Treasurer chuan India ram politics na sa takina in herdang lam mek nia soin BJP le Modi du lo na pung tuala Rahul Gandhi alian tual ni ina soi MPCC Treasurer soidanin Maharashtra in thana khan hilrin hel om tak polling puta CCTV video footage le voters enrollment digital data te Congress Party in deal thina Election Commission of India ECI in chuan lam rang siamina pedulova Rahul Gandhi an rin hel om atarlan zinga voter address zone chuangaina om lote in khata voter somret omna tele room khata vote tam tak omna te atel Bihar Assembly in Thantura Electoral Roll Special Intensive Revision nei mekania chuta po chon thil dik lo tam tak mu chu ani mi engamazat ladam si thito anga report ania draft enrollment roll an tar chuak dolova intensive revision man mo taka kalpuyania guideline anga kalpuyani lo thung political party te an ron lova thren khat pem anga report ani Rahul Gandhi an vote chori chungchanga thu thar the dar tu te kom vele electoral roll format an thak thut bok hengte wang hian mi thren khatin Supreme Court a ECI an king mek bokani Supreme Court chuan ECI chu draft electoral roll le number tar chuak wat tur le an pai delete te an pai chan mumal taka tar chuak turin a hriat tira party tin ayo te hearing a tel turin thu an pe bokani hetia Mizoram Congress an tar chhuak le press conference an na yang hian in central lam politics oruk chuan a boys hovia maya tuna vote ti chingpen ti poi hi national media lu khatna sa thin le a tun thleng hian hi alian chho tual ni in alang bokani heti la hian CSS thokte centrally sponsored scheme atanga na thok tu te chuanin tuna hian in chol han la chho dona department rang CSS noya thok tu intel khom all Mizoram CSS employee coordination committee chuan sarkara an thil phut rang te ti puitling ani theina turin Mizoram sarkar an phuta sarkarin ati hlotlin lo chuan September ni kwatang ani som pakhat sang ni som ni panga chung a hawa chol mas casual leave lak an tum thuan soi AMCECC All Mizoram CSS Employee Coordination Committee AMCECC hian Youth Recreation Center General Body Meeting an naya han chairman Lalmalsawma Nghaka hawnharin a kai hruya CSS noya thokmi sang khat chuang an tel Mizoram sarkar an din hmun siam thatna tura an hmalak na te state sarkar atanga thulom om an nei theilo wanga an kalsel dan turte po an soi ho ani he pol hian resolution an siam an thil phut te an tar langa ti hlotlin nge an phuta min ti hlotlin saklo chuan September ni kwatang ani som ni som pakhat chung hen mas casual leave lak ni se kan ti hemi chungchang kan du anga sarkarin ma min lak saklo chuan kan kalsel dan tur hi ngei to le ani yang ti in an pol thu chhuwa chuan tar lang ani heti lai hian samagra shiksha noya na thok tu intel khom te pon malak na engamon kalpui dona Teachers Day vo in hania hei hi man lo nimin lam khan an lo rel to a Federation of Mizoram Samagra Employee FEMS chuan thu chhuwa siamin samagra shiksha noya thok ten
kumina zirtir tu te ni Teachers Day thlen hma nge ya hlo lak an phut a hlotlin lo wangin zirtir tu te ni September ninga an hman ve don lo thu an tar lang ani oni china kan puan kha Congress Party chuanin nimin khanin Election Commission of India ECI le BJP in vote an ruk le ti jing pendu lo na pun an huai hota he huna thu seitu MPCC PSC member Pujon siam kunga chuan tunlai India ramina aboi pui chu vote chori vote in ruk sak ani vote ti jing pen minglem manga electoral role in thunte house number le address tel lawa electoral role in thun hi ania atira chuan politics a in pu chiat na ni in mitam takin an ngaya mase atakalo ni si MizoramNews lian ten antar lang chuai mayani ti in Pujon siam kunga chuan a soi Rahul Gandhi le a hoten state le Lok Sabha in thlan then khata thil rin hel om ni nge in an ngaya an chui suya ti in Pujon siam kunga chuan thil dik lo tam tak an hu chhuak ta ni ati Rahul Gandhi chuan heng in thlan na a electronic data te hi kan nei thei ani chuan election kal ta te kan chui le thayanga he BJP sarkar hi dik lo taka din ani ti kan phoranga hydrogen bomb puak angmain kan phin dar vek don ani ti in a soya Rahul Gandhi chuan tuna Bihar in thlang tura po hian intensive electoral roll revision a po hian thil dik lo atam lutuk ni in a soi ti in Pujon siam kunga chuan atar langa Pujon siam kunga chuan mi noi somruk pangalai chuan lam rang siamin an paya pem angte mithito angte vote delete sak angte po in na ni in a soya chungzinga mi then kha chu Rahul Gandhi chuan thingpuya in pui nge Rahul Gandhi chuan ringnuna hian thil dang lam le mak tak ton hriat ka nei to thina voina ka ton chu dang lam hle mai mithi to thingpui ke in pui thaya hetiang ton hriat dang dai tak min ton tir wangin ECI chunga lom thu ka soini ati hialani hetiang anga kan kal selani chuan China ang kan ni lawang ti a soi theilo voting rights nei thei chin te hi an la tuk ve lawang ti a soi theilo wani ati MPCC PSC member chuan Mizoram chuan Congress Party a thang chho zel ti soin Congress sarkar la mi puya sum luang lu tam thin zia te chung tin sum lak lu dan te mi pui an hlim zia te kha mi pui hian an la theng hil lawani mi pui te thlamwan na le hlimna chu sarkar hlotlin na ni ti in mi pui te kong ranga an hlotlin thei nan le an din chua le thei nan pulal thanjara hovin ma kan la mek ti in PSC member Congress a Mizoram PSC Congress member Pujon siam kunga chuan a soya ole heti lai hianin Mizorama Sairang thlenga rel ron lu tur chu hong turin sarkar in buat che mupa kan hretangini som pathum mai hian Prime Minister Narendra Modi chuan ron hong don ani kha hei hi leiver tam khop mai leiver somli pariat lai helai hmuna hian Sairang ron thleng tur hian leiver somli pariat lai a oma lei hi za somli pahnia oma avain kem somnga pakhata thui ani bungro phur hau tak tizia turle jinvei wati ol sam tura beisei ania Sairang rail station chu nimin lam khan Mizoram Journalists Association te chuan an tlo nge ani Northeast Frontier Railway NFR Chief PRO Kapinjal Kishore Sharma chuan Rajdhani Express chu Sairang station thleng plantir tumin ruam manna ommek ni na soi tuna ruam manna en chuan a hlotlin hi a beisei omlam ani ti in a soi bok NFR Chief PRO chuan India khomol puile Mizoram state thlunjom tu Sairang atanga Bairabi rail kong wang hian bungro phurlu manatlom dona hei hian marketa a thazong in hong dona local tourism ati thanganga entrepreneur te tan kong a hong dona natam tak asiam beisei ani tina soya by road jinpo abikin damlo ta na ha dam pha in hun khora latlem pha dona darkar som pani chungin ga hoti thlen thei dona silchar po darkar thuma athlen manang ti in NFR Chief PRO chuan a soi NFR thupuang tu soidanin Bairabi atanga Sairang rail kong sen so hi cheng vebel chesanga zanga somni pakhata ni phota revise nuwa cheng vebel chesang ret chuang hreta a chhota thung ani ati Bairabi atanga Sairang new line project rail kong hi kem som pakhat point pathum pariat a thui ni in station panga Bairabi hortoki konpui mualkhang le Sairang ate oma Sairang rail station hi square meter sangruk zathum somsari pahnia zawani bok chhong thum turani leiver tunnel somli pariat omin leiver thui ber chu km khatle meter zathum somsari ania leiver somli pariat thui zong belkhom chu km som panhile meter somret panga atlinga leiver te hi lirnging laka po him tura design a sakania rail kong thar hi km somnga pakhatania za somni panga chu leiver ani ti in NFR lam chuan an soibok lei bridge zasomli pahnia oma asang ber chu number zasomli palina kurung ruam an do chu ani hei hi India rama Payar bridge dowa chuan asang bera
meter za som pali la ya sang ni in kutub minar a in meter somli pani na sang zo ka ni tol chung media mi ten Bairabi-Sairang inkar hi chol lovin rela tlan chuan dar kar khatle minute somni panga vel tlan ani Bairabi-Sairang new railway line Bairabi-Sairang new railway line project hi November ni somni pakwa sang ni som pali khan Prime Minister Narendra Modi chuan lungphum lo phum to a September ni som pathum sang ni somni panga hian lamola tangina hongdon ni a soi ani May sang ni le somni panga khan CM pulal do ma chuan Railway Minister Aishwani Vishnu hna Sairang atanga New Delhi thleng Rajdhani Express lan tir turle Sairang atanga Howrah Railway Service tir lo ngen to bokani kha station in ladani han soile lokela Bairabi atanga hortoki station in kar hi KM som paruk meter som sari pani athui ani a hortoki atanga konpui station in kar hi KM kole meter som sari pakhat konpui atanga mual khang station in kar hi meter som pani point pakhat mual khang atanga Sairang station in kar hi KM som pani point pariat pali ani ole nimin lam video khan kan han tar lang jok to a Pakistanina thijil beina ato chungchang ka han tar lang le lok tiang Pakistan paramilitary hmun pui bei ani kha Pakistan marthlang lam Khyber Pakhtunkhwa province a Banu hmuna frontier constabulary FC headquarters chu helpol ten an bei ani kha Sipai paruk an thi ba ka hel engamazat an thi tel ve bok Sipai paruk an thi ba ka hel paruk an thi tel ve bok military base bangpon lam chu thijil bom hanga bei ani nuwa hel ho hi compound chunga tlan lutin Sipai ten endar kar som pani borvel zetan in kap zuya Sipai parukan thiba ka hliam som parukan oma civil mi pathuman hliam bokani Banu hi Afghanistan ramribola omni in Islam helpol ho tamna hania Pakistan police ta chuan Islam hel ho ti ni in an soya an pol ming ero an soi lo thung Pakistan le Afghanistan ramribola hian Shani Islamist pol rang Intelcom Pakistan Taliban TSOI Taliban Pakistan TTP chu an lian bera kumsang hele pasari atang khan Islamic law man ani theina atan Pakistan sarkar pa ithlak tuminan lo bei to ani rali nei na bula bompu ka himi som pathuman thi ani kha Pakistan simthlang lam Balochistan province khopui kweta a Balochistan National Party BNP rali nei na bula thi chil bom apua ka mi som pathum an thia mi som thum an lo hliam to bokani ole heti la hian China chuanin Victory Parade Day khan manga hipo hi video masalama kan an tar lang jok to a kan la taran lo then khatte han thual le thuak thokela China chuan imin pe khan indo pui pan hi na Japan tlom na champha Victory Day voisomriat na polin military parade pui takin an kalpuya ral thuam an pho chuak thakop mayatin ral thuam po hi China ina an nei ti khovelin a hriat lo ral thuam thar China hian a pho lang nual mai ramdang hroi tu somni paruken he hun hian man puya ram hroi tu telsinga hian Russia President Vladimir Putin te North Korea ho tu Kim Jong Un te po antel Tiananmen Square Beijing a military parade tun lai ral thuam thar berber te phaulan ania avoi khatna tan laser ral thuam ba ka nuclear ballistic missile te underwater drone te po phaulan ani Tiananmen Square chunga banner kengin helicopter thlo quality rengani boka pareta hian Sipai sing khat chuang antela melruk bial huam chunga nei ni in parade nei na tur biala chengle office te chu zinga tangin parade zo atanga minute somsari ma chu antuk verte honglo tura hriat tir an ni boka China hian tuntum hian kumsang hele som panga hnuwa Victory Day pol military parade abuat seile voi ni nani parade nei ma thuwa soina China President Xi Jinping chuanin China mi puiten khovel ral mon na tura tha an thole anin pek na te asoi chhuaka anram mi puite chu indo na achua theina tur thil te nuai bo tur te inbeina thleng to ang a thlen non to lo na tura ven na thok turina cha bokani kumsang ka juwa somli panga indo pui pahni na thlenga khanin atom bom manga anram kho pui pahni Japana khan be ania Japana khan thla ka nia country tangin Hiroshima le Nagasaki kha US khan atom bom mangena nuaya kha wang khan indo pui pahni na khat atop ta hani kha Japan chu September ni khan klomin instrument of surrender anzia ka China chuan September ni som pathum chu hne na ni Victory Day a mangjui ta ani olekha ti chen akhan tuntum video jo kan handu tok le phot mayenga damten kan omanga point lai lama khovel thu tharin dona thu tharram bial boina tele international news politics le kai ngai nom tak tak te kan tar lang le don nia khati chin khani le phot mai te se khati jong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole